basi bono omwanchwa omotegereri nabo igo oli oligereretie etibi etu abagusigirira Global Radio balimo kubulia kanyeka inde elifu na arenge na nolire moroche na mentira ake na balire burure bono rero biashara Wednesday kama kawaida alitukulia biashara Wednesday ningo tokutatwalire biashara kabera manana bakongono kelene kia bantu bana dochiali ndoche nga biashara mbigendera iganda ase car wash ngonde bele tali car wash eli badai lakini aiga nondo chenga gasina gendera kuchialia pikipingo sibi kuchire chikalingo sibi kuchira aiga buya akalinga kale nsando chikameste buya sana kana igule ngonye ndiri mwana onkanga ene kinga ebiasara ngaisobo napo igona kyako toka sebuna gaiga. Yes my brother. Okay, all right. Njengoro kwa Samarieta Michael Kenya runya chio njete college agakora mangana computer ngaleta ICT of which intakore tibia I divided classes due to financial constraints. Yeah. Kaiwa jete college. Okay. Nje school ya primary na someta sakuru kukurucha primary school. High school ngasoma sakuru Kianjore secondary school, St. Mixed school.